Mayam Krumzari dong Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na mayam bataram nusari ngasi Manung Hutna da khanagadu topic asi extortion haibani extortion asi khoi Manipuri da haib tare maitolon da haiga yam samna senkhai thungkhai khoi maram myoy amada hekta kihan khangalaga khoi dagi sel mu sung tong tong da pochai property na sing basi law no hotna ba lawgi process ni extortion habisi masi karam kan da Manipur da maroina Manipur gi May 3rd 2023 da waraki Manipur gi irang asidagi haib tare Manipur gi violence asigamari lena Manipur na hauna na extortion gi pochi lepanai tan hengalak pagi case ama lakpa aduga khoi gi government official haib tare government official da tagi matung ina khoi gi The Hindu hariba national newspaper se da phongba khoi gi haukiba February 14 da phongba paw matung ina Manipur da khoi gi February 14 mamang da gi last 6 months haib da tha taruk se da punna myoi saniang khai rom haib tare extortion ki case kamari lena phagat ki habi pot leba even nga maktab da extortion kamari lena na myoi ani phagat pagi paw leidi maram asina Manipur da extortion ki pot si am sati ne hengalakpa lep leitan hengalakpa aduga extortion ji hengal na bidang ta government of India market gi union home ministry ko union home minister amishai market gi extortion ki anti sale am link lu hai da dugumba specific of order lebi da even Manipur police ki market gi su anti extortion sale link katuna hai ba extortion si mahung phana Manipur gi thingna na ba musung level na ba ge dong ba yamna intensified of action lokot pagi thabak haure yang sung haurani habagi pot leire aduna phagat pasi lep tabi phim di leire adubu hoju phaw the extortion ji mapung phana thingbangam daba aduga extortion ji mapung phana ju thingbangam disi kari no masida yamda legal go mi eng da kari packet pa kari lufol lei aduga khoi civil society organization ma gi kari role lobum thoi aduga authority sing ma gi roina government ma gi kari role lobum thoi makhoi lori bu losi sab chana lori bra habagi sung bo hang kala ko ramaduna extortion ji Manipur gi maroina miyana thengnari bu khudong sa daba amda awa ba sing si ko ani pandam nang asigi extortion gi issue si aso issue mani khalaga Impact News ki manon nagi da khanan no dang ta lokho sabani asigi manon nagi topics da khanan no dang ta Impact News ki studio da lengson da lebi si agi yedek thangbu da lebi si oza Jeetendra Ningombam CCSK president oza Ningombam Jeetendra Ningombam ahmad ramsari khurumjari mathangda oza Ningombam ga hek thangna lebi si oza Maisnam Korouhanba Luwang advocate ni oza Korouhanba sudaram noksari khurumjari ma'am suba panelist da lebi ga da si khoi gi United Committee Manipuri CM gi Secretary General Santa Nahakpam ni oza Santa su ojik lambi lere mahak su hek yorpuga join tong nabi khanong sabdo lojage yan ambo question si ngasi gi topic Puba Thangba Ngamdaba demand haibani masi extortion gamari lena lokot chaba topic amani kari gi no ngasi ma I khoi gi Manipur gi ton ba boxe sing aduga haukiba report kya da khoi gi ton ba private institution sing aduga government ki official sing yauna extortion gi pochi lai habagi report kya laiba aduna miyamna thengnari ba khudong sa da tare Manipur da hojik se sel thum gi film yam phattaba koi gi economy film se yam phattaba yam sothar laiba tangkak ama sida extortion lakpa sina maram oina koi gi individual sing da yamna sathiba film da mayok na bagi awa film si kong no pandam duni ani ihan bu question si oja Korouhanba lakchan no oja Korouhanba extortion samna senkai thumkhai haba tare koi intentionally myoy amadagi ken khangalaga sale natraga any property pochai na sing belong no hotna ba posin Manipur da sigi posi left na hengalapagi report ama issue ma Manipur jo thengnari orena sigi posi government ki makai digi khoi gi law enforcing department ki makai digi di honor bagi mami de dung tari kai no lep nai dana phagat pai pur am lady aduga Minister of Home Affairs ki khoi union minister Amit Shah makai digi su order ama leiba aduna extortion ji thingna na bagi pot ama even anti extortion cell for police department ki makai digi hanga thabuk local pai mami de dung tab adubu mabung phana thingba ngam dawi film lakpa asida koi maroina legal gi aspect ha tare legal gi aspect yeng bakanta extortion si karam mongda kari legal gi aspect yeng ga di thingba ngam gani kari loophole lei kamai ti yeng bi oda karom extortion ji hana kari mo si ma hana koi me am kidan khamin na bi tanai khada bu lei hauji ke no sai bi khe karna su ko koi extortion ji masana ya ningdana namna hadana na traga kihan khangalaga nata hat betu kan threat ama yauna nang adugi akoina hairiba senpham oiro pochai oiro adagi masi pi dragadi madu nangi natakta akoina serak pigani ka haibana sing yam ke laga lobudu kogi extortion ne kawi masi kogi BNS ki section 308 ki matungina 308 sida 301 2 3 4 5 6 yam extortion gi tongan ba keno si yam gre tare extortion gi tawda clause si mayam ma yawraga section ji da 1 to 6 paw ba yam phajana extortion gi matang ji yam phajana palle ado extortion ji koina karigumba gang kambu ma
natraga karigumba loop ama natraga individual ama group no oibe ya individual no oibe ya natraga say groups of people oibe ya sumaina leiriba meeting jina kihan khanglaga terror gi mong da threat tawraga natraga sagi yam mkhoi da fairness ma kihan mamu phaulaga tawbuduni ekhoina extortion haisi masi manipur da logi miyeng da ko yengwa matam da manipur da extortion gi sang si adugmati yamna wangkhalaki basi after the outbreak of this conflict haitai conflict se horkiba irap taw kibadagi khare hena mu hengalakpagi mami ama tare maramdi karigino haikana khoida economy gi achungba chaitheng ama mayongna re manipur se kamaina mayongna ge haita di khoigi hana leijarim ba thabak tawnabagi avenue haitare thabak tawjarmi ba sujanum jeba mayam ama thabak phangtaba mayam ama leigre adugi mathakta mu business tawjaramba adagi tongan ba enterprises linkalaga masana thabak pijaraga leijarami ba mayam si da makogi nongmagi lamba income jing adu magi business su phajana tawba yadrabanina madu business tawba yaraktabadagi madugi economy si yam solakbadagi thong non jalakpa mayam am leire on other hand koina thau phangdabagi ngasagi man tawmi ba thabuk si sum lapthorakbadagi hingnanabagi pambaidi lerektaba aduga hingnanaba hingdabadi yadabanina maduda makoina gang or nataga terror group singa pullakanada tawba makhalama leire adu natabada aikogi koigi manipur gi oina leijariba hana insurgent group haitai nataga so called koina laloba su haiba adu haiba ningtamgi lan thengnariba singigi makoigi oina hana hongbadagi haidi makoina lakpadagi miyamna makoida piramba support mayam ama tawraga lakpa aduna tonganba pot ama makoidi adum masagi extortion sida natraga madugi threat tawrakpa sida yam chawna chenabagi mami si ta de haitare aduna tabada koigi marak maya da thorakkiba koigi senkai tungai khakida makta khallaga semgiba loopsing haitare ko masang moming panjadraga su mai semba aduga makoina tawriba thabak tuna miyamgi thabak tawbani aikoi lebak miyamgi damakta koi miyam se ngak na bani hairasu sigi violence sida koi kun ngak bani gana hairaga thoraga su haiba makhal kuding maki keno se extortion miyam si koi da satharak si am toina thengnare haitare ana thengnari ba sing sida koi ne yengba yari si tasengna makoi si lobam thokpa mi dagi aidi senjam paiba unfair means sen talakba haitare ko sen talaga yamna mayum makai chauna saba aduga nongmada income yamna lakpa mi adomda oiragadi khara khanaba yaba maduda akoina encourage tawba support tawba phom natte adu oiragadi kidang khangbada pressure du khangda ngamba yai haitare adu natadana nongmagi surano masajari ba dukan macha ma hangjaraga kaithen pot awang phamjara kanada tawruba makhalgi extortion mayam ma satharak pase masidi yamna koida nungai ta ba haitare oja Korouhanba si matang sida kari penalty bibi yai law penalty oina yengagadi makoi si imprisonment for 10 years not less than 10 years sidagi 10 years wa pibe yaba sahi tara ba jail da leiba yaba aduma makalgi penal provision lei adu loina ma mana tawriba crime du matugina extortion da sathariba mongji se extortion tawraga mi do fare furen nataga attempt to murder haidadi extortion du nang sai attempt to murder gi section do yorokpa adagi makhoi myam conspiracy tawraga criminal conspiracy ena haira kana mu moi masen manaraga adagi common intention yauragadi an mayum yauraga mai gi section jingdo hapai ba section jingdo sum panjalaga phangbam thokpa punbagi punishment gi maphamse haidi sai 10 years hairam mise 10 years tagi henkalakpa 3 years 4 years the common intention laga swai mayam je punjala kana dadi yam chauna life imprisonment bhawbagi imprisonment for life phawgi oibe aba pot oida ikoine ba aduna masi yam heinous oiba crime amani and masi da pigada punishment si aikona 10 years phawba up to 10 years phawba piba yai extortion khakidi ina panjari ba taiduni adu masi cognizable oiba offense oiba karam IPC section karam ek ki makha do idina BNS ki section 308 kinsa haibdo okay aduga
adugi makadani mana lakadoi aduga masi close 2 close 3 close 4 close 5 6 and 5 mathang laire man tawido extortion tawga mi do phada bida sum tawbra phara puraga ma phubra khotbra haibadugi crime do adugi degree do yenga kanada mai section tongan lepiba section taru thamise si matungina koina court na justify tawrani aduga masi trial do chatharaga sibori phomom thoena leirane ba okay oza khrom aina marthana khangjening me kai guma mohiji punishable obo tagadi punishment pihan ge hab tagadi mar penalty phangan ge hab tagadi proof ama taw mathok tadani evidence ama masigi proof tawna evidence kai mathok tai yes yam phajabo wang ni hang do koina proof taw bangam da he thadokiba chatkiba he yawe masi society gi extortion ni matang se ada kamai to ge da han bada phajana ma ji farani affair du maram chana haitare magi panmam tokpa section sing BNS ki section sing da phajana palani panbaga loina na maji arrest tawrani phara matungda maji within 6 month ki manungda charge sheet ama frame tawgani IO investigation officer duna IO sina frame tawraba charge sheet tu koi keno da court thagalani trial court thagala kanda maduda sab chaba evidence sing lawrami ba adagi mana lawna na ba dhap tawrami ba mobile phone gi oiro na taga adugi messaging adi che oina demand letter ga na tawdinari dana adumba sing adumba evidence oiba pot sing do fajana hapaga charge do fajana thagalaga charge hearing in tawrani aduna first koi investigation officer che masi role jam chawri prosecution side china fajana matam chana investigation fajana tawraga charge che fajana thagalaga di masi sungchoi choidana yam athuba matam da speedy trial chatharaga adum ma participant phangamba yai soidana phangani nasi matang jida evidence mangda na bagi damakta yam hai singna investigation officer duna phajana tawba amadi yam dangai phade na swain thamjagi okay thaga chiro oja krom moroina extortion si thingna bagi government ki ba law am ti chapchana leijaba ha batare extortion gi mayok ta aduga extortion si thingna hona bukanda collective effort am thok taba victim oi kangu singi makai ri su thona fana hariva police matam sana law enforcement agency sing matam sana report piba FIR salan no hona ba aduga makoi gi evidence chapchana akoi gi law enforcement agency sing da khangan ba aduga akoi legal gi at law ba tare legal gi makai gi su chapchana masi thengna ba proof ma pir matam da hariva offense ngasi pani penalty phangan bai potni si matang sta ina matham question si oja Jeetendra da laksan si oja Jeetendra hoik si Manipur da lebe extortion si karma makal gi extortion no haiwa hamla ikai ignorga Manipur gi violence thokti mang da di leramba extortion si kharam khai di handa ki bagi pot am lai kram du Manipur gi laiba crisis si lak matung da extortion si nahuna evolve torpa nahuna mu hengalak bai pm du oina ubra aduga lari posi tasing na lalobu mai le ko extortion ni lobra natraga gang ganguni na lobra natraga khogi khunga pagi ming da in the name of khunga pagi ming da toba extortion ni lobra kama yeng biu da sige wang si yam lai bu malagi yam pakum anthal pina bu khona yam lubo po da moi bai tare aduga top state sing di makoina sum khoi Manipur da tawna ri siga hairu ga di atopa state sing na yeng mi ding di negative hai tare ko people sing bu hen Wahenba lu ba wa ba tan ja hen wa le bagi wa kholono amorum da puthuk ki hai tare adubu hujik ai khoi gi leiri ba situation asida kari degi no ga tirak pum tam da di adum ipad kanom hai ba kanom man yo oi ba tare oi thok posi le negative oin uba ya da positive oin uba ya bai posu le ba adig amurom na negative oin uba ya su le ba adig se khudum na koi gi kano na koi de kano lanen so heavy ga tare ko hujik ki koi do what season ba se extortion haina haina di si haibire extortion da hai nam food sasan da pasa mun ba na ta kano hai tare ko da mar kida mayam na police kuman hai di extortion ya kan hai di modi demand hai bo jam hai ko da taliba makoina logudru demand na tra ga mingon kana gum xyz da makoina nam food da pasa kara hai ri se for what purpose kari dam tuno hai se sima ikoina yengo mathuk tai mahana tomba koba xyz amana toru potu for magi individual gi oiba purpose am decision na bagi dara o na tre haraga nation si gi oiba pot decision na bagi dam tar hai se ikoini yengu ya hai tar ko aina hai si tu ni yengger pum yeng nei kana gum mum di favor li je dai dar ko adu yanga na hujiksi maru oina ikhoida leiri bu posi hujik mamang da hai bi ba question si hana leiri ba ikhogi mi gi tang humgi mamangi khara hangkat ni yengu matam da thoido ko masigi yamna kanba kainu oina ude asigi matung di hinkali hai adu sigi matung di hinkali se kari no hinkali se
extortion ne adu sida le extortion je kari de hinkali no kana musing kai le na ko adu da hujik si maru ina ikoina ujuba ming da imala iramdum sigi kandaba yadi haina song thorpa mi khara dum lai jawa dare haidi ba kangu sing adu gi da mukta di extortion to mo tam da manipur gi mem da extortion to gdra su lai ba lo na sunu na le kai de lai ba mi mang sina angam mum pi de khot na mayam to ba gi adigi ikoi gi angang isel sing iski sing na thawal song bodi gi paisa khaina ga jaga khaina bada phangjaga da paisa da thawal song ba gi mo ta makhoi de pi ba kana ja sai kul ngak ba balance volunteers ka haibu mayam sing do adu pi ba gi sana bi mayam ma hauki ba mamang gi sahi de tawi adu ga handi gi la ko sahi de adu su kitang tapthar kum man ba adu gi si gi tanjas da ikoi hangi ji huji kana no huji mamang da haibi gi ba ko de record to bi gi matung na february gi tang tara mari de hindu khabar da yaw ba report ki matung na huji mi yam na extortion ga mari le na mi yam phai ga na hari particular ji makhoi gi oiba meeting de hai de kangbu sing do illegal oiba adum ugune ba but whereas lai di ba ko gi situation ji de ngasi mak mayam na nok na ngasi mak mayam na hara hona lai bu ngam se kana gi pot no kana lai bi du na ina thamoi de ek thamoi de le pot hai wa hai ga di adum moi le bidini harikani haidare si kari gino abu tamda hujiki aikoi na nungai tibu pili nga sisu aikoi lauri miyam na lauri India gi le bidi ba kano mayam sangsina maa gi le bidi ba rule and regulation si kaya yamna matiksa na aikoi gi apply to bidi gi haibu wang dune ba hujik afaspa le ribu natra ba aikoi da afaspa si maru na beli gi area gi police station kon ba tara hundui natana lem hodi ba tai entire station di afaspa gi pot ne ba le yadra aduga hojik sokli belang ekhoi gi manipur ju thuga ne khone kangbu singsu sigi beyond boundary ekhoi lei ba police station lei ba kang hai lei je masigi wangu de lei ba kangbu ne ba sahi ani hayeng me gi tang ohum je sahi ni parak dor ne sigi sahi amasi bomung da ekhoi gi apaspa lei ba president rule lei ba sigi boundary in police station tara hum de gi wangu de lei ba hilly said mayam sing da modu control to bunga mara bu wang du di modu di yam sensitive oiba aduga yam questionable oibu hang amadi uiri haidare adu jadi Jeetendra khoi extortion thorokibasi government na responsibility sabsana lawm tabsi chu achawi issue madu achawi issue mani maru na aikoi si mun yeng kan aikoi gi game amagi India gi game plan amagi mun da khoi yaw ne aikoi na aina mamang su me kano oina kukum gi lejering du yam tomna bado mayam ne madu haibu mutum da lan ugi ba ngasi tawriba lan se lotion ge haibu tare gadi India government lotion ba lain solution bi yaba poni adu solution ji kari gino ai bodam da ai khoi je ngmakho gi game plan amagi manu lehen mane tare huji no khoi ne extortion xy get to holi ka de ai khoi de hues and cry tholiba among us ai khoi gi manak holi sing se makhu ni thon mani hai madu gi podo thok da gadi madu thok kargumba madu gi thok na ho madu kari de gino hai bodam da sai irang du na traba mo gi achog infection na traba hanalem de habna traba huji inkarna habiri bodo matam khadi le ramdra ne habra karam gadi handabagi handaga adi yes adi khoi kanon so asai kanon habi reba reasonable oiba pot la reasonable oiba pot na tabra habi bodo adu huji ki reasonable oiba na tabra pot mayam tholi habagi pot ne ba reasonable oiba pot mayam tholi bi kana na tholi no habi damdi okhi nagam mi thol mane ba kadi tholi no ai khoi ji tamdu le ta da pibo model hen mane ba khoi ne kari mo plan mdi gi adu gi plandu sige tholi je makoi na sai irangu sat kanon minimum chok thoki da gadi adu irangu le ro ba gyan da bibra adu masi akoi sida pura wamun kano omo ina mari su alaga thambai po ne ba adu na huji akoi na jam na pn ba huji si makoi na hai akoi da no bol kauk le ba people sing the India government akoi lan si ga mari le na akoi bol kauk le ba makoi na control tok jaga da ba manipur thuai ni thuai ni hari ba kambu sing da makoi na phasana control tok si ta we are do's or don't my amle si ta we are na hari rai no lusin ba ba je lusin ni da akoi da bol kauk le ga akoi da sanong na je je masi adu kano mane ba aduna somna nakat amade thamakanda asagi lakchanin ba pondi aikoi no jiksi mayam extortion je aikoi na sum hujuk pabuda aikoi ujaba khabar da newspaper da kegam unukan da aikoi makhal khal thong sum ubuya ya dare amana demand tawri bana drag extortion tawri ba kangu sing se aikoi ma kai ani thongi haidare hana lebak si goi ba national gi oiba aikoi gi nationality gi haidare aikoi gi manipur gi kanglepa gi nationality gi da mukta thabak to ba kangu karana makhoi gi day to day life ta tangai phudan tok da ya de gi pot ama
aduga atopa amana asai mo hairiba kangbu singsu madumuki pot oi fata ba haitare adu oi fata ba kangbu mana tawruk kangbu ma ani sigi amana principle amaga loina na tawruk kangbu ma amna principle yawdna tawruk kangbu ma ani sina tawruk matamda people the harassment ordinatra makhoyi amobo no principle yawgera yawru akhui khangje nakhui tori di akhui miyam de natra maru oina mairoi akhui mai sangsing habe tare institution da adu mama malak sim because even protest of all lady mairoi sing se aina aigi aingonda thengne jabodi mahiroi singak ta nati school ta institute ta nati maru oina aiguna corona ki matam hai tare corona ki matam da manipur de lady ba akhui officer mayam ma atopa outside ta thak to adu mama yam sing se kamai tor kan da mi lamda se kudu mo de bank da example niko migi lamda bank officer una leruba mayama atobo state ta leruba tamda makhoina kana ba facility mayam piba india government gi makhada adu makhoina manipur da lagadi madugi aikhoina moina piri ba facility mayam do manipur mayam da pijere gadi harau ningan khalamadi leibo phangudo bodo corona marana corona na marum oidna asomda leibi yadu de khuri sangpa manipur sangpa then amana mu husiki irang se ngasi irang sina marum oidna leiba maru ai bank da ai example video niko bank leiba man atop to community mayam na lere madu official man ju leiba yada badigi akhoi na adum sinjarak pa dare suguma tanja sugumba-gi bank-gi loan adigi toma chawa loan ki tobi tanja sida akhoi na loan log do kangu singdu atumba lambi dai dare akhoi da tokjaga da bada akhoi gi awaba people soro oiraba aduga suffer tawraba mayam sing pi gi da post do makoi na sung toksalak pa hai dare ko adu mayam singduna ojatina baroina aina laksini ngam rakhna extortion hai post situation to taraga su loan yadaba masi khoi illegal activity na tare ana sigi posit thingna phono kanda khoi civil society organization ji ga chobo role le aduna miyam hang posi sida cio sing ji kem to ngam traba moi kai tori moi role kai no hai bom thori sida kai si yam chume ba si su kai do ngam kai do ri no kai vocal thok tri kai no at si matam sida akhoi ji hujik ai law se hujik cho akhoi gi law bum thok di law re ba turumba chauba xyz na khoina darkar leibigi kano to boto akhoi leiriba do khoi official sing haibadi nakuna lawning ba Mr. A da haibo ya Mr. B da haibo ya nakuna lawning bodo yamna thamoi gi oibo pota haida thamoi gi oibo pota reasonable oibo pota haibi oiba yanda bra adu oregadi ngasida phari ba chairi ba tori ma sing adu tawroiba adu na tabida huje haibodo yamna kanoda chi adum kana gumba sel kitang pai bodi adum la angudo mal haidare adu gumbada thawena yaninga mading bangudu di kaisuka dia se khudum moina rabada akhoi gi kuki haidare ko ching de le bu kamu mayam sing si maruina makhoina employee gi tolo phangmada ai individual ai thawk dog jebani ko ai gi phangjaba thama gi tolo se masida person si ka ga I masane yani pi bu gi pot mayam le almana yaninga pi han ba haidare yaninga pi mo agadi si gi problem si lei roiba adu gi problem du lei roi adu adu na tabida ai gi tok de yade ai gi si tok de dina hairakpa madudigi ngangnarpa sangnarpa wang sanga aduna akoi people singena wahale da aduna ma Mr. A ko amada Mr. K A ko amada moina harassment dogduna tawrupu madumduna I dugi imung manung mari mata mayam lekwa aduna hairiba group natrage xyz do madu yaning de masaga mu weba digi ai sum ujabada asagi type of demand natraga type kon se makal ani thon khaido pa ai sum pubni ko hujik ai miyam ko amana kainoda amana hairiba is magi tangai fatana magi particular ba tax samade season ne bagi haiba ma adigi atopo amana nataba nang nasagi employee amoina government gi employee amoina nang to gi corruption mayam ma example nang to gi corruption mayam ma to bi poto adugi poto ma ani si leba adu sigi maraksida aina sum ujabada hujik mayam na habibe feva kanada ko gi anti extortion team ma ek ma pass na to ga habi sing makoi si masan corruption to riba sarkar gi employee kang wa tare yam lai gare sum khang da khabar da thing na budu niko to khabar gi investigation journalism mayam na puthok mayam na hai riba xyz mayam sing di masan to gi corruption do hai da ai to corruption do hingni na phone bo tam da police ki mateng lo ga mana sai kankhal thambai pot am lei adare aina hajir si awu kanu duni ko ko na madu inbox to ko kam din te urbo moge aduna adugi marakta akhoi masel gi marakta adum haidare ko saungna na ba khone aduna ni akhoi na ubada kanu do bada cs ko ju yam haire ba miyam sing na dare no kai huji hangbi re se no kai ka do legina akhu ju haibu ju ju haire still I am huji khoi haibi ni ba extortion ha do demand ha go dara
नत्रगे हेल्प हाइबदरा वहां सिदि आम लुदे हेल्प हाइबदरा मतिंग पिबियु अखोनि तौरि पर्पस सिगिनि को हाइबमा अदुंदे एक्सटोर्शन हाइबो वाटो सिलगदि नमदुना लोगवा नमदुना मुनबा हाइबो नमदबा हाइबो अगर एक्सटोर्शन लाक्तिन अदुगी पोतो लेबनिना रीजनेबल ओय पोतो तौगदि मसी पोतो अतुम मिनिनगी बे यायबा अदिगी उरे अदिगी अखोगी लेबाक्सिना अमरुमदसु मियाम लेबाक मियाम ताबिमतम अखोगी लेबसि इंडस्ट्री गुम अचोबलितबा असे अतोपा असमगुम्बा करिगुम्बदि अचौचौबा फैक्टरी मयाम लेरेको टी फैक्टरी मयाम इंडस्ट्री मान दु लेबदा मखोइनि सही मगी फंगदु पोल मान दमुदा अदुदुम कोनजबा याय से खुदम मोना लेबदा नेशनल हाईवे दा आई लेरिबा अखोइ सिंगी कनो तौबा खांगु मयाम सिंजिना नोंगदा हाइदारेको गाड़ी अमदा टाटा अमदा लुपा कया लवे टाटा नोंगदि कया चियेले हाइदिबा टाटा अदुना मु नोंगि चेनबा थांगि चेनबा गुड टैक्स सर्विस टैक्स को अधिक मु annual tax lo mo da in terms of karo di lo gro bane ba sigu man lo gi ban businessman mayam gi high gi wani businessman mayam gi kadawiya makhui di sama muliti makhui na xyz ne lo gi khai college ne adu di so na moina mamane de he gi ne ba mo gi di business abu no ai hai ba di mo gi di mamuliti ba mo di mangu ya di sini hana di business di maybe akapum obe ai hana hala mo di akaba suya di kum kum suya di hinga kada mai pole ba dina amobu ro le ri tanza sida sigi posini amna kanna orek panina tawbiri ba kama yam sin wakan kidan khandaraga ngasi muksu impact tv de puthuri topic se ma je pu thangmu ngam da demand haraga mu exclamatory symbol mu bi se masi kitang lu ya da aduna tawbiri ba mayam sin le ri ba people sida ekoi gi people waraba कोरोना की मतलब देखी वारबा अदुगा सिगी थबक सुमम खंगदर लान सही अनि सुरकान दा करी सादनो करी दगदुनो हाइब तंजासदा पीपल सिनो वहन की दबक से मसी खितंग मिनिमाइज तौरगदी हेना मिनुसी लाइगदबगी वखलोन मदई वान थागसरी जितेंद्र मरोइना एक्सटोर्शन जे थिंग होनबा कांदा कोई लेबा स्टेकहोल्डर सिंगा बदा गवर्नमेंट की मार्केट दिगी लीगल की मार्केट दिगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट दिगी अपुनबा मतोब थौदांग मथौ ताबगी वहमदुनी अइना मथंग क्वेश्चन सी ओजा शांत लाक्सिगो शांत ब्रेक की टाइमिंग दिरोपने दु तेंतकना मतेम थंबि तारि ओजा शांत अइना ओजा शांत लाक्सिन सी मरोइना लाइव डिमांड सिंगसी हौजिसी मणिपुर की सिचुएशन सिगा मरि लेनबा डिमांड सु दुम यावबो हमजु लेरे अदुगा सिचुएशन सिगा मरि लेनदना दुमक तौबा कोई गेंग खुपुगी मोंग तौबगी मोंग सु दुमक लेबा अदुगा लाइव हम सिदा मरोइना डिमांड सि लेजिटिमेट ओइबा डिमांड ओइना लगोदरिबरा नत्रगा करम मखल की डिमांड सिना लेजिटिमेट ओइना लगदुना हवा हम लाई अदुना सीएसओ की लीडर मोइना कमा यंगबि लेरि फिल्म सिदा एगमदा हायेवा हम एक्सटोर्शन से कइनो आन खंगम संगेवा एक्सटोर्शन से कोई ओजा ममांग द फजना खमिनबमदी एक्सटोर्शन खमिना ओजा कोरोहन मनुसु फजना एक्सप्लेन तोबिरे एक्सटोर्शन नाय पोट सिदी नंगना पांग पोट नते एक्सटोर्शन सिदी मुल्ले लोबने को तो केना खने जाय जे एक्सटोर्शन खने जाय तादी एक्सटोर्शन खने जाय तादी लेबा की इहो से एक्सटोर्शन का मरी खन लेने दे एक्सटोर्शन जी फोर्स तौर लोय पैसा ने लेबा की इहो से की वइनेदी मियाम न पांग बयाबा मफम खुदिंग की पांगे पी खुदिंग न पांगे खो यो न खो पांगे फ्री यो न फ्री पांगे पैसा पांग मन पांगे चेंग पांग मन पांगे लोय पांगे एक्सटोर्शन है जाम तो अन कैटेगरी हमने को एक्सटोर्शन लाता रे को अदुगा ngasai kenosida akoi gi lebak ning baga ning da baga ani gi marakta hojik lebak ki ming da tawri lo pot sidi ko lebak ning ba kangbu gi di seng na da home committee ma masai le mani finance committee ma le mani aduna home committee juna decide taw jaga mai pesa expenditure kya no la nam lakta di madu da akoi kya na exaggerate taw de no lan je thing na da kyam kuin chang de no wari bu ko madu da akoi chinja kai de le ni akoi lan mi ko mai mobilize taw ni adu gi pot mayam du loin ma yang ka na ma gi di pre plan structure am le gi dam ni ko adu masi ene sen na em ade te loi le ko masi le tri se only cookie kambu je masi dang le to ma le kan ko akoi mi te gi wene di hajik lai ba present situation se da akoi gi miyam na pang gi pesa ni madu gi beyond the torok pasi di ngasai gi beyond the torok pot se di ma di purely extort to ne extort to ba ta gala me la ga lo pesa ne se ko mi ne pining ga pi pesa am ta na te ko je ko pining ga pi ba pesa na ta ne na yam khalak pa gi hajik kanona ke ni ko irei sa me am awa me am ta re se ne ko madu lo bu so awa ta re pi bu so awa ta yam seng na ko business to business yaw do min di khangoi business manung ga le mi na khang ni ko aduga ten tak na tham ba ko business mang wo le te ha se me yam la le ko business lo phukat pa ya di any business lo phukat pa ya di any business phukat pa ya di sam na da kano malem gi malem na chanari se economy da
ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯗ purchasing power parity ꯑꯅ ꯂꯩꯀꯣ purchasing power parity ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯅꯤꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯣ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯣ ꯂꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯣ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂ ꯌꯣꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯒ ꯌꯣꯟꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯣ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯦꯖꯇꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯔꯦꯠꯁꯦꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯀꯦꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏ ꯐꯨꯀꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯐꯤꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯣ ꯑꯂꯨ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯣ ꯊꯨꯝ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯗꯦꯂꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯈꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯣꯟꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯦ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯠꯂꯦ ꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 10-20 ꯆꯪꯅ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪ ꯈꯥꯏꯀꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯈꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯈꯥꯏꯗꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯈꯥꯏ CSOꯁꯨ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯥꯏꯀꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗꯣ ꯐꯨꯀꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏड ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔ ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯄꯠꯂꯒ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯠ ꯕꯥꯏ ꯂꯣꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯨꯀꯠꯄ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ट्रेडर अखोई इम्फाल बाजार मनुंगसिदा ट्रेडर कुंठा लेरम बका ngasi 12 खतंग आइनेबको अचौबा मी क्या अमा चखिब लेरबनी बिजनेस मैतै एंटरप्रेन्योर क्या अमा मणिपुर थादो चखिब लेरबनी हौजिक लेहौरिसिदी या मिनिमल ओइबा मसाना एक्सपांड तौब ngमदबा मणिपुर नुंसिदबैदि नते को मोय चक्रिजा मणिपुर मनुंगदा अमोंदे येंगता जो मणिपुर मनुंगदा 5 to 10 crore योग्रदि फ्रॉड की बिजनेस नतना अतोपा तौबम लैतेबो अचौबा इंडस्ट्री सेटअप तौनबा खोनबा थोदोबैसु लैते गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सुबु नतनाको अदो इंडस्ट्री अजी मणिपुर मपान चखिबा मैतै मजा 3-4 लेरिसे मणिपुर कंट्रीब्यूट तौदब नतेबो सिदा एक्सपांड तौ ngमदबैनेबो एक्सपांड तौ ngमदबा हाइसे बिजनेस त पैसा मांगबने होजे कनागुम्बा ग्रुप अमना नंग फैक्ट्री चला यारोय न तिंजलकने अखोय अपामदो पीद्रि बावैना कनागुम्बा अमना नोय दुकान हांग यारोय सोलो जलबा चखिनी मंत्री पुखी की मैकै सिदा लेरिबा गोडाउन वेयरहाउस मयाम संगाई प्रो लेरिबा वेयरहाउस मयाम जे हंदकी लान मनुंग सिदा मरम चादना क्यारक सोलोन गे हाबदो थिनसेबको पुलिस की रिकॉर्डिंग येंगोबको अदुना अदुम लेबाक से कना अदो जसन नंबर ओइन गवर्नमेंट की मैकै दी आइना मरक थन लाक्सन गवर्नमेंट मैकै दी हजिक थमिसी नॉर्मल सी की लंबी द संगसल ई दे हाइबने मणिपुर ले सिचुएशन अदुबु नॉर्मल सी की लंबी द संगसल ई हाइब तारगसु एक्सटॉर्शन की मरी लेने फागत पसी लेपते हाइतारे अदुना सी पोसी गवर्नमेंट लखोल स्टेप सिदा होबम योइसि कदाइ दने उबियो जाई मेंद गवर्नमेंट होरि दे अखोइ इसाना होन बने अखोइना याजबैने पैसा हाइसे मियोन मतेंग पांग बैसे इसाना यारा पांगदबने मीना युमदा बोम थमजलमा ग्रेनेड थमजलमा पीगद पैसा नतेबा इरेबा के असेम खंजब मीसिंगदि तसिंग ngasiबाव ai करमा हाइजेगेने अखोइ मणिपुर सिदा लेइबा यावलगी चिनाउसिंगसे सही कुंठा हेन मणिपुर हेन यावरबने याम लीरबा यावरेबको अदुग याम सांगो मतमदु सिगी लेवलदा कनो लेरमब्राबा एक्सटॉर्शन लेरमब्राबा सिगी लेवल लेरमब्राबा क्या होग्रमने आई ओपनली हाइगे चेयरमैन क्या होग्रे मतम क्या होग्रमनेबको सिगी लेवल द लेरमब्राबा सिगी सिदी ngसाइगे सावगद्र खंगदेको मोइना को रेन अमु सावरगा फोन नुंगा तौरगदि खंगद्रेको अदुबो सिगी होजिगुजि लई पोतसिदी ngसाइगे लान सिगी नमादसु खरा अदुम यावदब नतेबा अदो मणिपुर नुंसिबा इचिनाउ सिंगना मणिपुर नुंसितादि मणिपुर की बिजनेस मणिपुर की रिसोर्स मणिपुर की कयनिको मयाम से कयनिको इवन कयनि मूवमेंट ट्रक की चटपा खोटपा अदु अदा स्कूल एजुकेशन सी लोइन म कनबसे मोइ मतौने ओके याम सेंगना हाइबो को सी अखोई कोनदबदु तंग खनगनी अदुगा ngसाइगे नोइगिदि नोइ पैसा तालिबनिना अखोइ उरोइ हाइतादि अनि दुगी लिंकेज दो लेतबनिना ngसाइगे चाखुट पुखुना म सागना बोनाबदा ngसाइगे कयनि को लेबाक नुंसिबगी प्लस को मी नुंसिबा अमदि लमसिगी रिसोर्स नुंसिबा देन फंड मोबिलाइजेशन मयाम जे नुंसिबदु चंगेबको अदु लेतब तारगदि ngमोयबा थबक तो तौबा दुइ वाना ओके